dragi vladiko domaćine, slavljeniče ovog divnog praznika Svetog Jovana Zlatoustog i po mnogo čemu sličnom njemu, po svom životu. I molimo se za tebe da svoj podvig do kraja dobro završiš i da nam i dalje budeš učitelj prije svega svojim primjerom. Sveti Jovan Zlatoust je jedna pučina, jedan okean blagodati i ljubavi Božje. Otac Justin je govorio za njega da pošto je protumačio 4 evanđelja, onda je on postao 5. evanđelist. I pošto je protumačio sve poslanice svetog apostola Pavla, postao je novi apostol Pavle. Velika dubina i ljubav Božja i tajna Božja je nama otkrivena kroz tog čudesnog čovjeka koga su još za života prozvali Zlatousti propovjednik. Na jednom mjestu on kaže smjelo, kako je to njemu Bog dao, da je, kaže, veće tajne Hristos izrekao kroz apostola Pavla, kroz njegova usta apostolska, nego kroz svoja. I tu po svojoj smjelosti on govori o tome da je to tajna crkve Božje. Da je Bog se toliko smirio da je došao na zemlju i postao čovjek. I onda je ljudima povjerio da tu njegovu tajnu, tu njegovu ljubav, tu njegovu milost, tu njegovu svjetlost koja obasjava sve svjetove i obasjava i prošlost i budućnost i naravno nas ovdje, da ljudi tu iskažu tajnu koliko se ona može iskazati ljudskim ustima i da ta tajna, iako je ona izvršena jednom s njim za sva vremena i u punoći javljena i darovana crkvi, da se ona još produbljuje ljudskim jezikom i da tako poslije apostola dođe još jedan takav propovjednik te tajne Božije i te ljubavi Božije kakav je sveti Jovan Zlatousti propovjednik Hrista Gospoda našega i Spasitelja. On je prije svega propovjednik, dakle, Hrista Boga. Te tajne crkve, toga da je Bog došao u tijelu, ovaplotio se, postao jedan od nas, postao glava tijela crkve, ali postao i prvina, prvorođeni iz mrtvih, jedan on od nas. Evo, ja i djeca koju mi dade Bog. To kaže Gospod. On nije samo Bog nad nama, koji nam gospodari, nego je onaj Bog javljeni koji je došao među nas i postao jedan od nas, prvorođeni iz mrtvih. I mi smo u crkvi njegova braća i sestre. I to će biti tajna crkve kad jednom Gospod ponovo dođe, nešto nalik na ovu liturgiju. Mi imamo ovdje prvine tih darova. Mi sveštenici smo slike tog carstva, zapravo slike tog dolazećeg Hrista. Ali kad dođe on, onda će se ukinuti svako sveštenstvo i on će biti jedini prvosveštenik, jedan od nas u tom carstvu i za dovijeka će nositi tu ljudsku prirodu koju je jednom tad u istoriji uzeo na sebe i onda je prinio Gospodu na krstu, prije toga propovjedavši evanđelje, čudotvoreći, a onda kad se raspeo na krstu, umro za nas, vaskrsao, poslao je Duha Svetoga na crkvu Božju, na apostole, na prve svoje učenike i to je ovo u čemu mi do dana današnjeg stojimo. I toga je bio propovjednik sveti Jovan Zlatoust. Karizmatski, pedesetnički propovjednik javljanja Boga i onda javljanja novog utješitelja, kako je Gospod rekao, poslaću vam drugog utješitelja. I taj drugi utješitelj je došao i javio se, kao što sam rekao, o prazniku silaska Svetog Duha i događaju silaska Svetog Duha na apostole i na crkvu Božju. Ali i tu nije tajna prestala o kojoj je sveti Jovan Zlatoust govorio, nego je on blagovijestio da se taj isti Duh Sveti, taj isti Hristos koga nam javlja, treće lice Svete Trojice, blagodat Božija, blagodat Svetoga Duha,
da se on javlja svakome srcu čovječijeme, svakome otvorenom srcu, svakom onom ko hoće da ga primi, ko se otvori za njega evanđelskim životom, molitvom, ljubavlju, vjerom, nadom, svim onim što nam je on pokazao zapravo u sebi. On je bio prvi vjernik, prvi sveštenik, prvi mučenik, prvi đakon. Sve je on proputio za nas i postao nam primjer u svemu. A mi to duhom, blagodaću Duha Svetoga možemo u to da se ugradimo. I taj čovjek, Sveti Jovan Zlatoust, koji je protumačio svo Sveto pismo skoro, i to pred licem svoje paste, iz ljubavi prema svojoj pasti, prema svom vjernom narodu u Carigradu i prije toga u Antiohiji, taj Sveti Jovan Zlatoust u svom čuvenom uvodu u Evanđelje po Mateju, u tumačenju Evanđelja po Mateju, on kaže da je Bog stvorio ljudsko biće tako da mu ne treba riječ Božja zapisana na papiru, nego nas je Bog ustrojio tako da sama blagodat Božja, Duh Sveti, svjetlost njegova ispisuje riječi Božje na našim srdašcima, na čistim srcima našim. I onda navodi primjere, tako je bilo u Starom Zavjetu. I zaista je bilo tako. Nije bilo Svetog pisma, sve do Mojsija, nego je Avramu, Isaku i Jakovu, sve do Mojsija, Bog govorio direktno u srce. I onda je tek Mojsije zapisao, on je bio prorok koji je predviđao buduće, ali je i unazad proricao, pa je napisao sve od postojanja svijeta. A onda kad je Hristos se pojavio u tijelu, opet ništa zapisano nije bio dao apostolima, nego im je rekao to što sam sad malo prije ponovio Hristove riječi, da će vam poslati, kaže Hristos, poslaću vam drugog utješitelja. I ta blagodat se izlila u srca apostola i onda su oni propovijedali evanđelje i vremenom opet se ukazala potreba, ali zbog okamenjenosti srdaca naših, kaže Jovan Zlatoust, da se sve to zapiše i da bude to zapisano na papiru, a prije svega trebalo je to da bude zapisano u našim srcima. A onda kaže on, i kad to imamo mi danas i od toga odustajemo i ne obraćamo pažnju na riječ Božiju, nego i nju zapostavljamo, kad smo izgubili onu prvu blagodat, da nam sama blagodat Svetoga Duha piše u srcu svoju ljubav i ispisuje riječ Božiju, onda smo i mi to zapostavili. A riječ Božja je čudesna, mnogoplodna, mnogorodna. Ona kad se zasadi u srce čovječije, ona mnogi rod donosi. Zato što ona ima silu našeg spasitelja. Ima silu onog zrna koje padne na zemlju, pa kaže Gospod, ako ne umre, jedno ostane. Ako li umre, mnogi rod donosi. To je riječ Božja. Sami Hristos zasađen u naše srce. Ono zrno gorušičino zasađeno u srce svakoga čovjeka i onda ono se razraste kroz čitavo biće čovječije. Kao kvasac, govori Gospod. To je carstvo Božje, to je riječ Božja i to je vjera živa. Živa zajednica sa živim Bogom. Živi djelatni Bog i njegova sloboda i ljubav i njegova volja da se svi spasu i naš ljudski odgovor na tu volju Božju. Zapravo sve nam je dato, a do nas je objektivno, ko možemo reći mi smo spaseni, ali subjektivno mi moramo primiti to spasenje. Pokajati se pred živim Bogom, povjerovati u evanđelje. Ispunilo se vrijeme, govori Gospod, i približilo se carstvo Božje. Tako ono se približilo, došlo je, Gospod je došao. Pokajte se i vjerujte u evanđelje. To je onda čudo te sinergije živoga Boga i živoga čovjeka otvorenog za tu blagodat Božju. Svega toga je bio i još mnogo više, bio je propovjednik Sveti Jovan Zlatoust. A onda mu je Bog dao da sve to što je propovijedao, da sve to što je svjedočio, da sve to što je blagovijestio pastvi, što je riječima i primjerom utvrđivao
vjernike, dao mu je da to sve posvjedoči krstom svojim. Dao mu je da postrada za Hrista. I tu je on ostao vjeran, iako je njegov vjerni narod ostao u ljubavi prema njemu, on se bio svima zamjerio. Jer nije trpio licemjerje, nije trpio dvoličnost, mislio je da se Bogu može služiti samo čista srca, iskreno, s čitavim bićem, voljom, snagom, ljubavlju, dušom, srcem, svim bićem. I onda se zamjerio bio i svojim sveštenicima, i bogatašima u Vizantiji, i svima koji su zapravo vodili život nedostojan evanđelja. Samo se nije zamjerio svojoj pastvi, onima koji su išli za njim, koji su, kao što smo čuli, prepoznavali glas pastira i išli za njim. Ali došlo je to čak i do carskog dvora i svim tim spletkama i voljom on je prognan, kao što znate, iz Carigrada i upokojio se u Komanu negdje na obali Crnoga mora, daleko od tadašnje civilizacije. I na kraju života, kad je taj svoj podvig dovršio i ispunio, onda je rekao: slava Bogu za sve. To je njegova završetak života i tako je on živio. I takvo treba da bude i biće ljudsko i svi mi. Slavoslovlje za sve. Hvala ti Bože i za dobro i za nešto što neprijatno nam dođe. Hvala ti jer to nam pruža priliku da uzrastemo u Bogu, da se pokažemo vjerni njemu, da se pokažemo oni koji su istiniti učenici njegovi, kao što je bio apostol Pavle. Govorio je sveti Zlatoust: ja više bih volio da budem s Pavlom u tamnici nego u carstvu Božijem na nebu, kaže on, sa anđelima. Više bi volio da imam njegove okove za Hrista nego da budem okružen svetiteljima. A zašto, kaže? Zato što je tu gdje su okovi Hristovi, gdje je tamnica radi Hrista, tu je Bog, tu je Hristos Spasitelj, tu je ljubav Hristova, Hristolika. I to nam je ostavio kao zamanet da je carstvo Božije to, ta ljubav Hristova. Ona je na ovoj zemlji javljena kao stradanje, kao krst, kao ispovjedništvo, kao, možemo reći, i muka. Ali u carstvu nebeskom ta ista ljubav, takva djelatna, vjerna, ta ljubav će biti radost carstva nebeskog. I zato Bog prepoznaje svoje sluge i oni koji mu vjerno služe i koji propovijedaju, a onda to i djelima potvrde, budu tako proslavljeni kao što je sveti Jovan Zlatoust, a opet na njemu tolika tajna i tolika ljubav i tolika dubina, da se sve zaboravi, samo njegovo tumačenje, njegove besjede, njegovo svjedočanstvo da ostane u crkvi. Prosto bi čovjek pomislio, moglo bi se sve iznova rekonstruisati, svoje evanđelje, svoje otkrivenje. Samo taj jedan čovjek, živi i evanđelski i blagodatni, nam je javio i zauvijek ostao ukras crkve i ukras onih koji ga slave. Daj Bože da i mi budemo ti, da malo barem zaličimo na našeg svetog oca Jovana Zlatoustog i na sve svete koje slavimo u crkvi. Amin. Bože daj. Hristos Vaskrse.